wapo eti sen me da obo ade ase ese ode won kwa achew na ene wosan ehwe me ewo attention TV so me so me da me kra ase senyame ama ade pa bi ache me na moja wedi me mu efusane na da bia maba abeburu ensempolo a etwagu ewo ye man Ghana mu ede amamo ne wonte a obeti mu attention TV so me de bia me se me fa hwe enkamo ene ensembe na ekoso ene me ba be true asem we ede ama me viewers no dear monfa comment section no ema me comment box no mu ema me na die twi din ewo die mu no eye den eye di WER ewo twi mu die monfa ensen ne mesa ne twi din we na yesua de ne twi din monfa ensen ne me obeka se na de na natili kan die ho asem ne de hese obi okonwura mu obomofo ene wane wa puma ni tuo no ankasa na hwan no puma ni tuo no edi esi ni so tesasem we die eya botosem eya rewo enam bebrebe won wura mu ene dede ne ehu ni sei o man Ghana we die asem we die transfer mu ankasa me wura huye enso so na wo se me ba na me beso me man Ghana djuma mu de ahye me nsa attention TV so no wo se me ba na me behwe na me djuma nti mo mienko na mo mienko tie ekwan ya efa so atese de ne bomofui ne wakwakoye mo mienko na mo mienko tie kushia nyame eduru ewo Asen North District chancha hene na pese chancha hene de wura ho wo maka mu bio ewo Central Region na wo kiremu a wo mu endura na dwia na ya sha se ya hwe no Facebook na NGTV so endura na dwia na wone na danfo na anfo mienu Robert Otu na afi eye Samuel Bonny ewo 43 years aka Laye na me ya ye ye no a ye correspondence so me person magi asem ne from no wonu omo a na ejina ho enti say why you and I were not there na Kwame Usu Asante Shadrack our news reporter was Shadrack yakwa baba orgasm news so if you am jusu yes na ya sha se obi dampem na dade a. All right, if you're a hostem NSC or a sin of cry for one say kushia nyamyedru and say Arantia when you're in Fienu Edriana Miensa 43 years Samuel Bonny Sabri or the pretty for Kukuma or Boaman Fishimu Akoso na Nina say or no a year before or a hunter na and run a joke and a oko in room and you remember yen on what tree about pounds maka cry na chese oko in room a forest se okwako pe bibi enambia kunu na mini atama brante ekokodu ho no na no nkasa na adamfo aye ni twotwo mutwopa chese enhwema chese o manante be tise mfie be ye aduonu ni 20 years wono nso aye obi abampotem ho no mo a omunim se otwa abeyi pa na betwafo no etoda omutumi etwa abena na chese ade ache enti otumi da abene so ho eno na aye Samuel Bonny be ka kire ni se in fact ofi efie eba no waba beto abrantie bi okwan ne so a oni no edi nkomo no abrantie ne nheda mfie pom ho no mo na ototo na no ontimi hu ne nsema okeka ne nheda entisi so na sesu mpo epom ha no mo ayehu pa enti na be ya enka ne de wo se ne se mane nda efufom ho no mo se ne de bia no aya otaye no enti ni wo kwa nanim kakra na ebre so se obekofia onto ne hu na onhia no na chese omunyina no entimi ensim mrafie na kwajo omu echiro mi se ebo imrebe no wotwe no e na brantie no eye se sene na banfo eye Samuel Bonny be ka kire ni se wahu nipa bi a osusu se obetumi aye nipa bonfo nti no e kwan yanka de bia na ya na omu fa so a omu mienu nyina ko hia mfa akona che se omu abafie no ene de enya de obefa sa akwan ni so e bia na ye di ni ntete enti okokofa akwan foforo so na sa akwan na okokofa so no e na Samuel Bonny so ne torchi ebo ne muma so hyen e na che se aye abrantia ye friend say Robert Otu nso ono nso touch bi ebo ne moma so ono nso ede nam ho no mo a na enu mu no si ohun se ho no mo enwura no ahyase a ewoso na light ne so asogon nti na dwen no ekokoye ne se sebi eye wansane bi e na chese o che ho no mo a o pe aduane bi adi eno e na chese opagya ni tua ne dima ya wodi gu ho no mo na minia abra etio no ka brantia ye friend say Robert Otu no o chese layi wakumi ena wodi mrika se onim adwenbone adwen a
chese aba na damfo ni tiri mu a chese watumi atu ni tu etisa entinu odwane abafie ebre odwane no na Samuel Boni enso edi etuo nu eda so edi san gidigidi nanumu na abranti a ye friend say Robert otu etumi ebo modern a oba bedu kromo amanfo so nu mu de ne baaye ayasabia ewo asen praso ewono na abranti a ye friend Samuel Boni ono ankasa kwa posifo aso ye ede ne hokoma o mu say in fact wan sheda na dwane na damfo ni dwane na wota ne so no na nya se Boni bi na wo pedi ni anase opese okunu krakra di fi o na emomu no ebre etuo no kan na damfo no etie mu no na adwe akwa ne se wankọ no anko boa na anhwa na ebia wato na nanum nti na wota ne so na nka ebia wapagya na de na ba ya asabia no na che se Shadrack na damfo no so a ya boru tuo no so efiri se da damfo no pam no wapaso osa betia no so na wo finish no preko sa pepepe na eba ni trim enti no obi a onene nam na watumi atu ne tuo sa na che se onim adwene a aba ni trim a na adwene ne se ebia no pese obetia ne so biem enti mojahye na chese wode na menwura ni mu a otumi bepie kromu a enkofo eso ni mu de ne ko ayasabia sabia me no kase die Presbyterian Hospital no no asen praso no entimi anhwe emomo atrese omumfa no mbo akiri emra asen fosu St Francis Xavier Hospital na ometoa ayahwe so sabia me no kase die abrantie Samuel Boni eda so wa posifo kukuma omo trese eye ni da boni anase bebe kan say ye negligent na oye ye fi se wo tutuo na sa aboa no nhun yie pa adenti na wo tutuo no edigu ho no manti no omo ebeso na sen na omo de na akopiem ewo eye aseni bia na wakwakoyi na no ewo ho nti wei ene abrehosem a etimi asi ewo asen kuhia nyame eduru ya da se papa pa yensem twene Kwame Owusu Asante Shadrack Facebook fo no bebre sese nyame enye no nkwa na migire so obegye no pa sawa ya de nyame ase se oda so tenkwam ebi mo esise ya o na wo mokọ ebi mo bo ebi mo tuo mo dia ye hu kran se ebosi pa so aside se ebi a hunters na abofo no obi betimi a mistaken se obi ye wotwen obi ye wansan whatever abontu ekunu no adroba fo nso enhwe ye fa mu mfra na nse de ye friends ebosi asi no betimi bo 6 na so who say we ma kusu na na school your friend fog no we ma yi ti no ama wani ada ho na kanea no nso so waso nso a wo ba wo so a na de oba na hu say obi ba why me sama makwa ba e de ba attention TV so moa nkotie ne bo mo free dey onu ani twetwo muncho na damfo na bo mo funti okọ nwura mu a chese kokọ ase no okọ yo se okọ fugasi yo se brobasi no okọ yo se banchi ase yo se bayira ase yo se mangu ase yo nti opa chese we hu se nipa enam ho anana damfo no na ekoyi ana obi a wona na father for so many years there e was at least wada kwa no obi bo na wani tie wotimi se we madam fo ina jana madam fo ina okwakoto na madam fo ina etwam na wo de we hu se wada fo akoma wotuo edi esisunu hu se yaboa arade Jesus yaboa enti hu different between aboa eda ho ana ejina ho ennipa enti bomofo hu ana awapoma etu de se wo anyonko brebo so te se waje ne kra afini nsem ja wa shooting serious ene makoso wo man Ghana papa de bia masema me kan se me do de enso awrade ene do kese obi a obefa ne se yonko a wone no ebenam hu se wonyonko no ye eto wa obetimi agina wachi hu se yonko na wone nam adwen be ne kita yonko no sometimes when adamfo bi nam aso ne hwe wone ma bebere mu obeso na hwe wone hu ne se no ma ho na wode be hu se wanyonko a wone nam wo ya na se onye and I take way seriously wone adamfo na nam wudi nkoma na be free nanum aba no eya fa ne serious and fa ne sa global keka na se wo serity waka wasem nti hu adamfo a omefa no wankohia nkwanhia wo ewo wa wadamfo ensem makrom o attention TV so asene esan ebehia mo fa mo comment na mra de no DWER otwi mu de de na mi huna menkan ema mo na bibi ewo chire makrom attention TV so asene esan